Ang mura urengiri ke chene nuwa yakwa. Ena yakwa nalaka chama NT community kachungwa how to agoye penama right way maska. Narieta na COVID-19 achungwa empichang ma urulia pon mamaya angwani kura kon urulia pon mamaya au kwa makana achunga mikir COVID-19 urulia pon ngwan mamaya. So hand mask ngaralia kachnya me how to akaye penama. So ngmena mawana enena tiswa yakaya penama. Kukwar kwachnya ma na rali ngman manja pulwana. Kilingna manja akana COVID kesperin tena ma urukwal wan mamaya. So kaya pena manja kumalingna mer manja akwa nunglang manja mukura rounda kalkacha nungla memorama kutristin tena kaya pech matwa. Same time karakana side langa downwa ak side langa. Ngor pikina mila koteran takana ngaprit nyama akulang majaminda kalingani atanari ata highway ata tingama. So en message nyalka chama karabapunu kan mamanya how to ikayepeni ata maska right way ya. Nari ata yang pichenge chimena sickness hangaripa. Nganinga aulia pa yakwa kamangwang pachnyama community. Kapra kana manja maska au kwerpi kana manja kengalit na manja kapra kana ma akwa kure nama rapichua. Eninga tulanga ning kamena ma akwa kemena eninga tulanga ena boxa akwa kaya penama. Eninga pa akwa 1.5 distance aku kwa chiama kemetliak pana manja nungkulang wamenta kemetliak pana ma akwa kunyurum na manja nyura mamena ma tissue right way kaplon tena nungla nyura kurena rapishua eninga pa enanga ninga yakwa ningien kuna ma ngakulang wabi akaripi community na rangi ako pichuma ngakulang radio ikengiri ke chamanga papuna message ngakulang manja radio wa ena message akakmakana ma alyang mantukuna yakwa aka truthfully honestly akakmakana ma yakwa manja radio wa so nang yako pichuma nungkulang manja ngalya ikakuna ma on na radio wa angambla ngalya nalka chama chunga ngakulang wangalya ikakmakani yaten manja radio wa ikangkana manja truck ma everywhere radio on ikakuna ma nungkulang manja truck ana ulya kana ma radio wa ngala chukapa ikengiri kechiata voices kadata na mena na radio ikakumakana ma nungkura manja community manja ikengiri kechama message ya 106.3 FM Ambakamba radio Anganinga 102.9 Anuruku radio. Yo, stay healthy and strong. Grara puta.